Good. Thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV tafarira Inoro rucini twakorwo twarikia kumuramura magatheti twena Njoroge wa Githĩnji na riu nitwingira ndereti-ini nitugukwirite ndereti itu ya mbere ni umemerekia murihire na turi na Fred Kahura murugamiriri kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ari ona makoretwo magikongwira utungata wa miaka mingi wa wendia wa migunda tukire na kithini wa studio nigetha agitwira indo njaga mwiroreri cikire nako we uri thini wa bururi na wewe nja ya bururi ni ugubatara kwegera na handu ungita haku ungikorwo na kiuria kana maoni na baya SMS decenjetie na uri ya 22488 Kahura gwakirwo atia rucini we mwega. Good morning my brother. Good to see you. Asante sana. Na kwega muno na ngacokere ngatho neguo ni undu wa mwakio na ihinda riri akora gitogomithania kuma ria twirigaine na cianga cikanginyirira akahe mwakio uyu akahe hinya na akanduga no tugi wake nigetha ngorongera githondeka utonga na nigetha muico wa uhoro ngakorwo ngihota kura mata nema ndikire na uru na ngakihoko nayo kiri thayo ni ndi na thayo wa Ngai no atumenyereire guko twina Njoroge na karibu sana na ngoda kuringithania theyo yaku na ya Njoroge na tondu Njoroge ndari kuraihu ari guku ri Njoroge wa Githĩnji toka wone thai haha one kana omiringithania na yaku inyo muri andu wa tha yake ni aruga no ni athie muno ni athie muno no ni pro boxing ima ni tondu ni umemerekia muri hendi kwenda kuya mathaa make thengeithika muno mundu muri Kahura ndagitheka muno yes mwaka waku ukoretwo uri mwega ni twanjiririe wega na tugutiriha wega okay turete gutiriha mwaka alright na ningacokia ngatho nondu wa inyue hamwe na Inoro rucini ni ukorwo mukinyitoge ni kundu guku tutwaranite wega na andu ni akenu na witikia andu ni akenu ri he kindu ndamurehera ni wega tikuma kuri nie nyambe therie this to Njoroge wa Githĩnji tathoma wow do tumore none ni naguo mondo eno nayo ri none yao Kamau Kang'ethe from the author Father Professor PN Wachege father sio ni father from the author akiatua na niki auga ugi ucio muri naguo ri auga muongorere amutuga no tugi father thank you father ndio no hau kienda PN Wachege ni mafuku Njoroge ni buku u ni utongo ukirite mbeca ugana mundu akuhe ifuku ni mamachio kogwa aya ndona ni mafuku mega twaneanirwo ni father ni matigane to ni mafuku maingi muno ni maingi tarutare ure mwe kogwa hera mafuku ma already tuko extend that ni maingi that millennium nego wow o ni father wa etago PN Wachege yeni riu nyerete maundu ta maya riu ni uhete ibuku ri undeithĩtie muno riu ekite uguo thutha wa kurora Inoro rucini tukamemereki haha tugatangathithia haha agoka akaigira brot ya mbere thaici ni muigithia wa brot imwe cokinya mugwanja arwete ikare neguo reka tukurekereria tondu mathaa maku ri ndikwenda kuria mathaa maku thank you muno mwira ni ciakinya na thank you muno father asante thank you muno irandu wa protocol moke mwerere moe murigo uyu na thank you muno father PN Wachege yes obana ati riwe ni ndi na uru no kama udemo maku niki demo maku ona ninge ngaigua kiha Kahura makio niki kire kiamba kumakia ri ni guka guka ini guka riko guka guka ria hena guka tajira 1960 Nero vinoro iguo Uhuru Park yanganira kwendio kuneano agaki hindi yo yari 350 Kamau ciringi 350 ika ya mugunda Nairobi 1960 ndagurire ene mano akura ndire murakaru uka na bero bottom guko bero na afro afro guka jure igana go
guka 1960 akaigua eterwa akauga satigana Nairobi ndigakura Nairobi ndikahana undu umuthi ni aratharanwo ati riu kiharo kia ndege Uhuru Park Agaku Tajira affordable housing igwakwo guka turaga haria Ngara Ndomburu ndangigura muthigiti ucio wa hare Ngara hare roundabout ni ya bara ithano ekeraga hau rungu akamuti gakoragwo hau ati ndiagitara ndangimenya no bara gakorwo muhindi agoga koya kiharo ku giothe akagura akamuthigi agakanya muno yo hindi. Imagine korwo guka ni agurire hindi yo thaici eka ya mugunda guku Nairobi nona guku tuli Milimani yendagio milioni 400 400 million. Tajira thaici ura tungira akinya nini ngira kihuteka Kangethena ngira huteka Nairobi eno ngira kuhorera ngaigua bunu acenjira hello can you talk to him after 2 hours after 2 hours twendega-ini twathire Raji Malindi. Imagine ukini kihana undu ucio wa guthomithiria atia kahura ngona atiriri kama waka ngethe namo marakara macio ngamoya positively tondu uria ukuoya undu no uthondeke rucio kana uthukie Kamau kire kigira thini wa hakiri-ini ciaku na ngoro-ini yaku ri ungikiyukia na njira itari njega ri undu ucio no ucungirerie ukorwo ugicungireria mutino thini wa muturire waku mutino wa mbere ungikorwo ugicungireria wa kwirira wa kurakara na wa kuona kaigu kanyu atagireire ugathi kurira kaburi-ini umworagie ciuria. Kamau undu ucio ngi wa positive ri okuyekinya ukagukwa Golden Dreams Land and Properties Limited ugiatiriri tondu guka niekire mahitia ndikwenda gucokera mahitia maria guka ekire na mahitia macio ekire ri ni ngoda kumarunga ni undu wa njerwo ciakwa tondu haha kama utuikarite ni kuria nge magaikara maigage guka kahura na Kamau makoragwo Kamau akanyita kahura uganiro inoro cine no ni mekire wega taigwe kwa jore gatheti gathomu ati kuria mwana wa Masinga tondu kuturarugurie Joy Gardens Masinga ri iria Kamau wa Kangethe taigwe nginya afukwa jomenye ithio na twakorwo ruwe tondu gwako nginya na video ni ciraigwa video ici ni cigagwo ona miaka 50 ero kaiga korwo kuo arafu menye hindio internet yako ya upgradete ugataipaga Kamau Kangethe aga tugoka tuothe tu video twake uria makoragwo na kahura na ndangigurira ona kiga Kangethe unaki no riri ndo ndi haria magumu na kamukua njo imagine we eci mwana keko jinura riri thiraikia miaka kamona ukoro kire iyo ri akona miaka 95 niko geko jinura mitambo-ini ni mukuigua no riri Kamau we are here to rewrite the history ati us ithuiri twekuo ri tutikerwo 2024 we did a mistake that our forefathers did. Rumenya hedo makoro memagu kamao their forefathers our grandfathers did in 1965 todo gweka mahitia ti mahitia mahitia ri ni gucokera mahitia ungikorwo ndu tekiro ni aciari aku utekiro ni agu atekiro ni aguka ri ngomi matekire ndukiugarurire we we ho umuthi uyu na nikio turi ha rucini ro umuthi kumera atiriri nginya we mwiroreri umenye ona yo hata gugataranirio tondu kuuga ni ndaiguire no ndaigua ri ngihuthia ngiuga nyambe thie thiguko no thiguko ciuko tora ciukite o tore Kamau wa Kangethe thiko ciuko surprise thini wa savacire one ire twamikomagira nginya komagira gitanda-ini umienyura kanini twamiriagira muhuko ndigathire yo muthi uyu tuthia kimireire nginya tukimenyira kana itangikiria igiri one na hindu twariaga 10 my sister wariaga 8 iria rimwe ndiko mwanelera rito bora tunojua sister na chai birika wadirikania maundu ma tene gukoma nayo wako ni mithugumeire no ukomeria ma ni kiroko ni ukwegagura ni ukomegagura tumetoka bali mtazamaji tateri wakio
Riu Joy Gardens Masinga. Joy Gardens Masinga. Ukomeire ke? Kamau. Mugondo uyu ni ndeka ithano kuma Masinga town. Masinga niko twambe turutie hau. Tamenya ni ndie ndathi Masinga twire. Nona haria twari thini wa Baraka Garden phase 3 na phase 4. Na njitikirie kama wakangethe nyambe njokeri eroreri na aigithia aya a Inoro rucini oro hamwe na athikiri a Ngogoyo. Naguo. Niki tondu athikiri a Ngogoyo hakonya o Father PN Shege. Aigwereire. Auge wa Shege aigwereire. Aigwereire Ngogoyo. Ngogoyo ini. Ni wega Father. Na akigua ayi na reke ngwire. Akigua ati office hinguragwo themwe. Imagine office yemwe. Akigua kama waraugire thini wa Ngogoyo ati wabi uthi wone physical location ya office. Ndamukorire BD. Ja BD's market oriro dani BD house ja ndamukorire hau ngigwa horia account pepe keje uka Mr Kahura ni this name ona nuthu tuthie mugunda agithie Kamau akiona Baraka Gardens phase 3 na phase 4 o turendagia komeire rami utigarete cia nini muno o turendagia 399,000 ngiri magana matatu ma 99 na reke juga ni kuinikire urainikira na athiire akioya kia mbere akinya muciire akiengera gia keri riu thaici kama wakage turaruguria Joy Gardens Masinga ino riu guko nikuo Masinga ino haya ni nywacio ria ngari yanyu tutemete fara Kamau fara ni amita cigana fara tero ni amita kenda ndore ginya ngari uri ikarite ri ni ukuganiria ngari ingi guko ngawe ni gwathakara we haya mugunda gukoma wega kwaragana iyo no bado no fara iyo ni fara mino ni miti imwe no uyu uri wothe urigicirio ni miti acio ni neighbors Kamau neighbors nona market meci mega mugunda uri ni 97% neighborhood toro 3% ni mataigirite riu ugu niguo mugunda hana Kamau taigwe bei ya kufunga mwaka tunafunga mwaka in style ni mredi atia 230,000 kore muguri wa cash shiringi ngiri magana meri ma 30 cash size 50 by 100 hii ni bei karibu na bure leo turaiga bei karibu na bure sasa hii ndio bure hii ni kupeanwa 230,000 inclusive of title deed na bane 0718 004455 muguri wa kahora kama wakangetheri turamuna gina 250,000 no ngirike fao ciroka iguru no ngirike fao kahora ni kuga ginya ri ginya meri etandatu akaruta deposit ya ciringi ngiri igana rimwe Kamau kogu atigarie bia cigana igana ria 50 meri etandatu ri uguo ni kuga o mweri aririhaga ciringi ngiri 25 kogu o muthenya arariha ciringi magana kenda one taigwe Kamau o muthenya ciringi magana kenda imuhe mugunda Masinga o muthenya ciringi magana kenda no ngiuria kunoci pesa iria tumirite kuma thaici ginya thaici torete thai iria tumirite ri ndagite kindu 1500 thaici ne huthirite 1500 tondu riri nderu cio ciake ri ndu ni hiakagwo maguta rucine ne hiaka ona magana matano iria magana matano kwa tugutirimo na kwa maguta da brashete ikira mukinye ikira dawa ya magego ikira thabuni wa maitho ucoke wikira mwire na gatauro na ndanyuite cai ina ndale aranywa cai thaici ngirigire enyika ndutarite family nyina wa ngari na ciana geithie kai ndumatarite na toro uguo kamu wakangethe rugo coko utaigue ni ciringi magana kenda ukoigua atiriri no cina kega ikira na kieha auge atiriri ciana ciake atiriri guka ndagurire aigure kahuranira 230 guka akenyitaniria arerenderu handugure kundu ta guku makuretwo Masinga ciringi ngiri magana meri ma 30 ni kuri waigua imagine ukirika no nderu ukiganwo na nderu aturari nderu thaka ndaihu cia canurago na ikenjo gatirimo ikiakagwo maguta ma goro tiga horirikano na broti na mugunda nona kabokora na nderu na broti niguo tondu menye ngura nderu ici ciakwa ni cia mandiko iria cia mutore wa haru no urone koguo riu kahura ri 230 bei ko sawa kuri muguri wa cash na mugundo kama wakange twako tukiuruguria Saturday ino niko toko tukiuruguria na tutiri haia gutwarana mwirori ta kurira gutiri ciringi urutaga utanamba kuona kiagiaku
itwe kana mana gutire kamau gutire ciringete kwamba kwirwo ati abo wiki cia fea gutire acha gutire ati anga boka wa one director gutire ati anga boka wa afisi gutire ciringi one mo kwamba kuruta utonete kia giaku na ndege kia giki ni gia 50 by 100 toko tukiruguria Saturday ino urahura tu namba ya thimu ya 0718 00 44 55 0718 00 4455 we utakoneka muthenya wa Saturday arugatire woye ya wa kwari na ni weekend odiga korwo gutondo family ni roka kwina rwacio kwina uhikire no nyonero kamwe kio muthi kana rucio ndimwire mweke wiho mweke uri ho no na ni free hurathi mweko we makongeni tukue hurathi mweko we juja tukue hurathi mweko we high point tukue wewe kasarani ukaruiro ukafuta show inori tugutware onawe wina ikuruoka ukaharuruka onawe uri kuria narokoka haruruka wewe moro magumu magumu kiurukai mugere kindu aria meharia soko mjiga ha upload ukai kuria kware fari rali ukai harurukai mwenderi kuria ikino kwa Njoroge ukai githunguri yothe githiga ukai kwanyuga tondu no imagine igegania mangu mitero makwa kwa jui harukai kayo igatondu no thi atia igatondu no thire ni uko kumenya muno we nginya kuri githobokoni gakoe kurigani na magumu mwaka ni hore gatondu no thio ni wa memenya muno kumemenya ngociria itura ru no uriteithia makeria ni mundu we kundu ni aguteithagia makeria ndoria ndakwigua ri ndakurathira mawega thengio kamu wakangethe ni wa menya gatondu no thi muno riu moke samani hare jomoko tego ko jasu agatondu no thi ukomera jomoko hau no gucomoka mwerwo jomoko mukwerwo jomoko andu gatondu no muthikiriria tere twari na kamua gaitui reke kure kamua kagithe ngano ni ciganagwo ati ngani ari wa gatondu no thi tutiteithikire muticomoke jomoko na ni buri no kurugama hau rugamai hau muoyo ni ngari cia Golden Dream na ni bure emwe kwa emwe na ni bure nginya macinga na rangi ni free bori lima bori maria bori rangi maria kohonie imagine wigurire 50 by 100 Joy Gardens macinga kamuaka ngethe iko tatu by the way ni ngoda ukuria ri kahura ri demu no irago ya macinga ni kuu one yes no menye ku ni ku hinya wa thitima umaga mai kamau oro wigi mai mare ma supply aga Kitui County tajira aiko ira supply Kitui County na ga supply Nairobi ya ndo ko iyo Masinga Dam ina haukia dam doge kamau Masinga ri ni sub county ya Machakos County koguo ni kuga motungata mothe ma thirikari mare hari aya ko ne kira ni Machakos kai Machakos ine ne Machakos ine ne and yumetona guku gathi ginya ku eni no menye tiga toguo nona ugututhia kugarura migunda bodi ikorogo Masinga no na mundu othe gura mugunda Machakos athia Masinga ona mugunda twendagiwa matu ni Masinga ni harero ni matu atiru tone ya bage twike town ni ndo ko develop sorry kwada mai ni ndo ko develop ni riri ni aigithia kana andu aria mokite ri no sub county ya Machakos County ri ni Masinga koguo motungata mothe ma thirikari mari hau police headquarter cieko kwa migunda niko haya kwa guthie bodi haya kuria MP wa yata akorogwo niko Masinga thegio muno Fred Kahura ni ugofatara unegererio ngirathi ya mai muroreri thini wa studio tuna Fred Kahura kuma Golden Dreams Land and Properties Limited na ni wakigwa oka na mugunda mweru kuria mwena wa Masinga mugunda uretwo Joy Gardens nikuo mundu gwitwo Kahura maratwenderia kiagia 50 by 100 kirenda o ciringi ngiri magana meri ma mirongo itatu tu kia 50 kwa igana ciringi ngiri magana meri ma 30 cash na ciringi ngiri magana meri ma mirongo itano ukiriha marihi ma kahora na kahora ni kuga nginya hinda ria meri itandatu namba ya thimu ya Golden Dreams Land and Properties Limited na ya mehotanire na wendia wa migunda namba ya thimu ni 0718004455 kana tiyo yo namba Kahura niyo 0718004455 neguo
iyo niyo namba ya thimu na iyo warike kwaranira na ithu ndauga gutire kindu ukurihio gutwarwo imagine kama ulisikia wapi ati kwanza wenda ukanyanga bacons kama utwikite athini wa mugunda uyu number 1 ni tutemete farafara ni tuonania number 2 ni tuirigite kama wakangethi ni tuirigite mugunda wothe na kuiriga tuiriga ni kama wakangethi na tuiriga mbere ni undu wake taigo tutikairiga after customer tuambete kuiriga mbere niki nigetha kuikorwo kwina thina wa kimihaka ri ati neighbor arauga ha nimukirite gwakwa ri tuambe tumwikirire uguo itinge icio nigetha nayo gikinya hau menya hau noho muico ndugathikwa neighbor nake neighbor kamuwaka ngetheri ndakanoke gwaku nigetha tugote kumuririra kurira tondu umenye muguri arikie kugura ri acoka agatiga kie kiu kama ni wigiririki bitu tutakabuni ya Golden Dreams gutigirira ati mugunda ucio ni twatiga kana he mundu uikaragia kundu ku nigetha gutikanagie mundu ukuingira atonyie mahio kana oke auge atiriri ni gutu ha rugiri kana gwika atia to tumwikire mihaka athongithia muhaka thengio muno ni gwikira mihaka riu mundu angigura egwika atia na Joy Gardens kama waka ngetheri undu wa mbere resettlement no akina kuna neighbors ati mundu no athamire hau tondu kama waka ngethe andu maguraga migunda no maundu matiganite turokire turamira atiriri twendia kuria mwana wa Baraka Gardens ciringi 100,000 cash kama waka ngethe maruga atiriri oi kahura ni gutumwetikitie ri andu akuri UAE ri andu a UK ri are meri jaba itoka ici cia bururi ri andu akuri America ri andu akuri Canada ri kuguo theri makoria atiriri no tuoneka mugunda karaithi tondu nayo economy ya uko netuhinyirire turabatara gutuma mbeca cia thukuru na cia thiguku turauga atiri ni twanoti na nikio twacoka no ndu wa mwanya ati with 230,000 no ugure mugunda wa biu ikara hau you can settle your family. Number 2 kama mugunda ni mwega wa kurima ndona ni gwa teri mwega matunda kurima nzo na ne tokore nzo koje mahindi ma mathigo kuri no nicio sirario tha ici neguo nicio irario na ndo cio mokete wega nona ni turanyitanire nona nura tukite muno ona hwaini ndirari irio ndirero ndimetikire ndirari irio ndametikirire ni aitu ni ndiretikirire ndaheirwo horo cio hwaini na no ni kunithu turagura one acio riu ni aitu ni ona muku kandu kaende na kone karathirire acio ni aitu ni urarekiri kaundu karia ndirarekirie kama uneretekirire tondu na ni ndu akurekia na ni tugatigira atiri tukomba gutwara ndu ituku one because those people are very hospitable tukari menzo turi mejahi turi mekiru gwitwo boso iri ya yellow bean kama utoria bei boso ina beja murata wako Simon Kamango ndego kirima na ha Kajiado ikonia ne ngiri 15 boco ino ya yeru ina cio njugu tha istone cio cirari ni undu wa imwana citu gukorwo cikigimara ri ino ametha ici njugu irauma atia na dimandi irendio ati micii yothe imwenda wa kahi no nginya kuri yo njugu ciara ni kwega na kundu kurainia kria uguo kahi no nginya kuri yo njugu na kwajereke na iraima masinga riu aikorwo wega aku ni kanini ri nduthi ugure kia giki gia 230,000 murime njugu wetererie gagikwatiri na ukorwo we masinga ugitua njugu ciaku hii mambo lazima ipelekane neguo tutikana gicono ketuoka tukogema sasa tukogema tukondani na wakondani aya hena kugetiga guko Joy Gardens rugu nuko Joy Gardens hana nduga 230,000 kuri muguri wa cash no tondu kamwaka ngethe ni njukire ri na mukino okaga no horo ri na guku ni mucigo tugino otana ri na kamwaka ngethe ndikwenda ndoya makauga ati nitwa mahingirie mwaka ogethira ri muguri wa cash kamwaka ngethe ri tukumuhena 220,000 220 aya no arenga 10 one shopping voucher na tonda kwandite njuguri athie agurire kimwana hari ni tumatuge ni 220,000 kuri muguri wa cash na ni uri okuona show ino uri kugate ni nyonire Fred Kahura director wanyu kuri kwa Inoro rucine na uga kwina offer kuri muguri wa cash na ndaigua wega
koguo jo ahura thimu ya 0718 004455 oteterithie itha yoyo ne Gabu, yoyo ne Johnny, yoyo ne Kabi, yoyo ne Jimmy, mona moya ri umere tiriri jiguire auga kwina offer tandari offer yo regi no atana gutarita nyita muguri wa cash 220,000 na besha ici kamu wa kangethere ni inclusive of title deed na ne kodo kwena live kwena maisha kwena moyo wafatara muhu wafatara faga ungifatara theci kana ni homa ungifatara cumbi ungifatara kana nyundo ya kuiriga uhurire handu iri neighbors acio hau neguo wafatara ko ate mutongu wa mai ate wakwa acio neighbors nekuo guko Masinga town tero Masinga town itself bururi ni mwega uyu bururi ni urafatara riri nyumba ya mumbi nithie tukure wira kou kwagire Masinga level 4 hospital niyo kama wakangethe level 4 hospital yes ucio mugunda uyu ekawe na mugunda munene ate terora ukugua wirigite niguo ucio kahura no agire mbeca mugunda munene uguo mugunda hakwe wodi ngima kai nikijikaga tauni ino mwana ke kugia mugunda munene ate kuria Masinga uyu mugunda etigo dona uria wirigetwo ni wodi ngima na wothe kwaraga na kwagira icabati njegeno na undu wa mwanya thiri wa mugunda uyu nduri ati ngoritie mwana uriku kana guthie mwana uriku muthi hari ukuya kia ni hega aria menja wa bururi na diaspora namba ituri nire WhatsApp oya namba eno ya 0718 00 4455 igira hari WhatsApp ine uga nitumie map kamura cicagurwo ndukugia ati ni ndie na mweke wa guka wa gutuma mundu wa gwika atia ikamwaka ngethe ni uronire mwanake ura mwire turarira maithori thutha wa gutumagira mwanake mbeca ciake guku bururi-ini agatumagirwo mbica riu ri ithu turenda kumatumira video ino angigakora kamwaka ngethe uguo tugo mugunda hana ri si twarudi cia pesa yake neguo mundu gwitwo Philip Wariri image we kuria China ni werwo namba iyo ugwika ati nigetha wikirio mbica we ku China wone Masinga niko guko to Joy Gardens namba ni 0718 004455 Malindi ni mwani nire Malindi ri turi okuo Malindi Precious Gardens turi okuo kama mugunda ucio naguo ni munene mugunda ucio naguo ri no mugunda ni ngundu tara ekemwe ta Mr Waberu akorwo cifu wa kuria gwitu kuria Karure location muthuri wi hau nekuo guko mwira ore ritwe Malindi riu riu kwanja no guo hende ya thiguku guku iyura andu mage gwa ukoma imagine meko magetha kundu magiga tent cia toro nule guku iyura Malindi ri teigwe kama ubei karibu na bure muredi ate wantate kia 50 by 100 girigana retha ate no na inywaga muitheru kuo ti kuhe mundu alafu Malindi mwiroreri na mugunda muthimeti ari uguo rona mikururo heyo nikuga mugunda githaka kiu ni githimetwo 50 by 100 shiringi girigana ria 30 mundu angekate naku uraba kubuku na nuthu kama sisi tunaweka kwa ndege wewe uliahidi bibi yako mbona ndakuhikia ningagutwara ningagumagaria na ndege wewe rire mutumia wangu at least ni uko na airport tondu tutira mune akona airport turero tutiraci ati ithuĩ tutacera kundu kuria riu ri ni bururi wira maundu maingi Akenya Akenya na aigithia we ureru nduri wa Kenya airport uyu mweke wabone airport ukuo ni ndege no kinyange airport yo ithaa rimwe na ndeka 15 ndeka 50 ndeka 50 ukoro ingirite ndege-ini no kinyangite airport igiri JKIA no hamwe na Malindi International Airport ri nigetha ringi ungikaigua ati rwerwo ati tureko gutondere wa Kenya kana uraria utondere wa Kenya ngandegere ukandika ka SMS no utume mbica nilikuwa huko na nilinunua ploti yangu ya girigana ria 30 namba ya thimu no iria 0718 004455 0718 maito katotore maito fafa
tondu nimekwenda gutaririo kahora maito thimu yaku ri ta hihinya wega no andika 0 andika 7 andika 1 andika 8 andika 0 cokera 0 ingi ikira 4 cokera 4 ingi ikira 5 cokera 5 ringi na be ta confirm kana ni 0718004455. Riu Fred Kahora gwenda uge horo agikohe no nditakuretie ungenda utiga wera mwiroreri witu uyu wego ko Kenya ona ria uri nja ya bururi wina ndaka taigiri gustegukira ukiuge horo no gitwira kaundu kau ungenda mwiroreri witu amenye kuma kwa Golden Dreams Land and Properties Limited aria makoragwo Korea Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu na retuga title deed is our DNA na wakinya wabici yo ya title deed is our DNA wabaga gutungwo na ki wabaga gutungwo ni makinya makoreta wabici receptionist agakwamukira tugacoka tugagutuga na gikombe gia cai kogo ndurabatara ate gutiro kiharirie cai ukonyuire hau ugacoka mwarikia go seal the deal ugatwaro mikawa minene ya Ruiru ugakiria raji kondo ginya guthie kwena jacuzzi sauna ugakiinuka we mundu tugura raji ri akani ne jacuzzi akerihira no ithuĩ tugatiga twamutuga wega tũgathiga mũkawa-inĩ akegwĩre Kamau ukegwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũcarĩria riũa-inĩ ũgacoka ũkarĩra kĩhurũko-inĩ ũkũigua wega ũkahurũka ũguo andũ kĩruru-inĩ kĩruru-inĩ we no gwathana green tea lemon tea ndehera bacon ndehera itumbĩ rĩrĩ rĩkĩrĩtwo nyanya rĩtagwo Spanish omelette well cooked yes alafu rĩ uge macho ugeterere macho ndugati kuga macho asa mukawe-ini uroto ndugati kuga macho ugeterere they should be dried wari okay besa ni njega thengio muno mwirori wa inoro rucini thengio muno Kamau wa Kang'ethe thengio muno we muigithia witu we twaranite na ithue mwaka uyu wothe wa weigithietie na ithue miaka yo twararikia kwinikiria miaka 4 ngwire we wa bata tondu we riria woire ikinya riaku ngwihoka ati thaa ici we mukenu ni undu wa kiria wenyiteire na ti kindu kingi tukorwo tugikunengeri kure kwa Golden Dreams Land and Properties Limited ni kindu gitagwo title deed twaruguria mugunda mweru muthenya wa umuthi na mugunda uyu twawita Joy Gardens Masinga twawita Joy Gardens Masinga niki tondu ritwa niriri hinya tondu we kuria wanaririra kuria wanaitira maithori gikeno nikio giki nikio turamita Joy Gardens Masinga mugunda uyu turakunengena ciringi 230 kuri muguri wa cash no umuthi offer na oe offer uga ne umuthi rucini 0718 004455 andu are meja wa bururi are meja wa itoka cia bururi ri kure gundu to US state ciothe kure ta Minnesota Massachusetts kuguothe Georgia ukoima hau kaingira kure mono wa UK maburi macio mothe are me UAE kuguothe na are mari guku bururi-ini ri are me thini wa itoka cia guku bururi-ini ta kure mwana wa Githumo are me Naikuru are me Warubaga are me Magumu are me kure Gatundu South Gatundu North kuguothe Nyeri na Nyukie andu na Nyukie mega na Nyukie inyuothe ri ta Mr. Wahome wakore na Nyukire ndimuri atiriri ati urahura na beno ya thimu ya 0718 004455 na tutira kurihi onaki gutwara thini wa mugunda ucio kure mwana wa Malindi ri twako tugithie Wednesday ne ungi ukite urabuku na nuthu ici gitu ukariki wona wakinyanga biko ni ciaku tugutwara na ndege tugucokia na ndege ndacokia ngatho muno Kamau wa Kang'ethe ni undu wa kunyamukira na gukinyiria ngethi cia muthuri witagwo Phoebe akoragwo na hare mahoga na hare bypass ajira geithie muno na ngucokeria ngatho ni undu wa wira mwega uraruta asante ndamukira ngethi cio ciothe thengio muno ugia na mahinda mega Fred Kahura tugiaga kuonana ukigiona thigukuja tutigetie tabarira imwe ni tukuonana game Friday regi ukite toka tuhingia mwaka in style asante kabisa ucio ni Fred Kahura kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited rekio memere kicio murihire tukinya hau nigetha Njoroge wa Githinji makorona ndagitari Ann Kamunge magituthomithio horo wa ugima wa mwiri wire Father Pierre
mwacege thengio muno handu-ini hakwa na handu-ini ha Njoroge wa Githĩnji ni tondu wa gutuongerera ugi kwitukira mabuku maya atuneanira na wamukire ngethi nginya cia chairman asante Mr. Edward Kaunda ni ndageitheka muno na ugeithia wa Mbui CEO nigumugeithia kama wakiumira ugaga titagugukuma na titagukumago na ithu tukauga Golden Dreams Land and Properties Limited title deed is our DNA. Asante sana ndugu Kahura. Yes.